እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ልክ እስላም ሲባል ጫት መለያው እንደሆነ ነገር ተደርጎ የሚሳለው ስዕል በጣም መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ ነው። daawwattoota fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork Assalaamu Alaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Har'aan tana Taglaa Ministeer Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed ka Itoophiyaa Isliminaa guddaa'ochi taglaa mikir beetii wajjin taasise ka jedhu qophii isaan qopheessan ka bakka buutota dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa mana marii bakka buutota Islaamummaa wajjin taasisan irratti qophii kana ka fakkaatu hanga takka waliin laallaa mee maal fa'a gaafatame maal fa'a deebisan waan jedhu wajjin laallaa warri haaraa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoork ta'a mee waan gaafatamee fi waan isaan deebisanis akka itti aanutti ka waliin dhageeffannu ta'a nu faanaa tura isiniin jenna. እንዴት ከረማችሁ? ረመዳን እንዴት ነው? የእናንተን ከሰዓት ያደረግንበት ዋነኛው ምክንያት በዚሁ ወደ ኢፍጣር አብረን እንገባለን ብለን ነው። ያው ሰሞኑን ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል ጋር ውይይት እናደርግ ነበር። ዛሬ ደግሞ በረመዳን የሙስሊም ቀን ነው። በዚህ ቀን ውስጥ ልታነሱ የምትፈልጓቸው Ayyee kabajamoo muummee ministeera wanni isin jechuu qabdan guyyaa musliimaa osoo hin taane ji'a musliimaa jechuu turtan ifa manaa godhaati. Jiin ramadaanaa ji'a uummanni islaamaa keessa waan khairii dalagan ji'a akka ka'umsa amantii isaanii irratti haalaan aktiivii ta'anii ibaadaa waan dura dalaganii ol dalaganiidha. Akkas ji'a ramadaanaa kun ji'a musliimtonni keessa gara rabbii akkaan dhiyaatanii fi kadhannaa du'aayii qara quraana qara'uudhaan ibaadaa taraawii galgala sagaduun soomana waan akkasiiti waan uummanni islaamaa jiini guutuun guyyaan 30 yookaan guyyaan 29 akka ayyaanaati guyyaa ji'a laallamu guyyaa osoo hin taane ji'a akkasiiti ji'a guutuun akka ayyaanaatiin laallamu waan ta'eef akkasi fudhatama akkasi laallamalle mee walumaa galatti yaada isaanii fi gaafii bakka buutonni dhimmoota islaamaa mana marii bakka buutota islaamaa waan kaasan ka hordofnu ta'a nu duukaa tura isiniin jenna ammas ማንኛውም ሀሳቦች ካሉ ከእናንተ ለመስማት ለመወያየት ወደፊት ልንሰራባቸው የሚገቡ ነገሮች ካሉ የጋራ የሆነ ሀሳብ ለመያዝ ነው። ያ አካሄዱን ስለምታውቁት እኔ ብዙ ጊዜ አልወስድባችሁም። ሀሳብ ያለው ሰው አስተያየት ያለው ሰው ጥያቄ ያለው ሰው መድረኩን መውሰድ ይችላል። አልহামዱሊላህ ሰላቱ ሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኛ ጋር ተገናኝተው እኛን ሐሳባችሁን ወደፊት አብረን የምንሰራውን ነገር ጠይቁ ብለው እዚህ ስለጋበዙን ከምናመሰግነው ነገር ከብዙ አንዱ ነው። ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የተለያየ ነገሮች ከድርጅት ከሙአሰሳ ወደ ተቋም እንዲቀየር አድርገዋል። ወለድ አልባ ባንክ እንዲከፈት አድርገዋል። እኔ ስንቱን ቆጥሬ እችላለሁ። ለዚህ ሁሉ እኛ እናመሰግናለን። እርሱ ደስ እንዲሎት ሳይሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለም የሽኩር الناس ለም ይሽኩርላህ ስላሉን ግዴታችን ነው። አንድን መልካም የሰራላችሁ ካላመሰገናችሁ አላህንም አላመሰገናችሁም ስላሉን እርሱን ማመስገን የሁላችንም ግዴታ ነው። በመቀጠል Bravo waan gaarii dhiyeesse namni kun yaada gaariidha akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan namni nama galateeffanne rabbiin illee galateeffatu jechuudhaan kanaafuu Dr. Abiy immoo galateeffannuuf akka isin inni gammadu yookaan isin gammadan yookaan ati gammaddu osoo hin taane dhugaa jirtuuf waan ati nugoo deebii barankee keessa argannee fi waan si gaafanne wantoota akka baankii dhalarraa bilisa ta'e nu wayyammu kanaaf si galateeffannaa jechuudhaan namni kun tuqee jira jechuu maasha Allah akkasumee namoonni biraa immoo hayyoon amantii kunniin mana marii bakka buutota islaamaa Itoophiyaa irraa ka dhufanii waan dubbatan gaafatan yaada dhiyeessan akkuma carraa muummee ministeera argataniin taraan ka dhiyeessan mee waliin ka ilaalluu fi daawwannu ta'a ammas turtiin faanaa qabaadhaa isiniin jenna.
በቀድሞ በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር አንድ የወጣ የአምልኮና የአለባበስ ስርዓት የሚል በተማሪዎች ዙሪያ ትኩረት ያደረገ መመሪያ አለ። ያ መመሪያ ትኩረት ያደረገው በዛት በሙስሊም ሴት ተማሪዎች ላይ ነው። ያ ነገር የሙስሊሙን ማህበረሰብ በሚመች መልኩ ሐቁን በጠበቀ መልኩ ያ መመሪያ እንዲሻሻል አቅጣጫ ቢሰጡልን። ሌላው ኢትዮጵያ የብዙ እምነቶች ሀገር ናት። አንድ ቦታ ሙስሊም ይበልጣል፣ አንድ ቦታ ፕሮቴስታንት ይበልጣል፣ አንዱ ኦርቶዶክስ ይበልጣል። ስለዚህ አንድ ወጥ ነገር የአስተምሮ ጉዳይ በጎዳና ላይ በማህበራዊ ቦታዎች ላይ በገበያ ላይ የሆነ የሚደረጉ አምልኮ ጉዳዮች ላይ አምልኮ በቤተ እምነት ቢገደብ ይሄ ነገር አንድ እልባት እንዲሰጥ አቅጣጫ ቢሰጡልን አመሰግናለሁ። ዛሬ ማሻአላህ ወኒ ሀዩን አመንቲ ኩን ዱበተን ዋን ኢጆ ለማ ኬሳ አርገና ጋፊ ሳን ዴሰን ጋፊ ኢጆሌ ማፍ ጀናን ጋፊቺ ጋፊ ደሎታ ወልቀበቱ ደሎታ jechuun ilmaan barnoota keessa jiran ka barataa jiran ka biyya kanallee booda hoogganan qaraayyuu hanqinni uummanni keenya duubatti harkifatee carraalee hedduu gaafatu hoogganuu dhabeef sababa barnootaati qulfiidha waan qulfii gaafatan dhimma barnoota irraa gaafatan haala naannoo barnootaa yookaan manneen barnootaa keessatti haalli uffannaa haalli amantii kuni akkamii labsiin asiin dura sirna darbee labsamee ture mana barnootaa irratti rakkoo akka qabu dubbatanii turan innis haala uffannaa dubartootaa irratti dhiibbaa uumaa ture uffata akkana uffatuu qabdanii fakkeenyaaf dubartiin islaamaa mataa qullaa deemu amantii isaatti dhoorga namni duniyaa irra waan akiraa waan amantii isaa caalchifata jechuudha mee namni mataa ofii rifeensa ofii uffate qaama ofii bakka tana uffadhaan dirqama bakka tana uffatuun qabduun ammoo waan jirtuu miti wanni sun sirraa'uu qaba waan jiruun gaafii akkasii hayyuun amantii kun gaafatanii wallahi dhugumatti dubbii yaachiftuu fi qulfiidha akka isaan gaafatan dhimma barnootaa keessatti haalli sagadni iddootti sagada maal wanni walqabatu naannas irratti wanni biyyattiin itti yaaduu qabdu hayyoonni biyyattii kan namni keenya kan hin qabne jennu ka barates ka barnoota qabus hayyoonni biyya tana keessa jiran hayyoonni amantii hooggananis warroonni dhimma mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa warri bakka bu'an waan kanneen irra hojjetanii ajandaa godhatanii tooppikii isaanii tokkoffaa godhatanii waan qulfii kanarra hojjetu akka qaban illee nutti mul'ata kana gaafataniiru. Inni biraa immoo wantoota gara amantiitti nama yennaa waaman bakki gabayaa bakkeewwan hedduu gabayaa namni itti baay'atu irratti amantiin tokko tokko irra deemanii nama iyyuu nama lallabuu wanni kunniin osoo dambiin seera odoo itti bahee waan jedhu gaafatanii yaadni sunis yaaduma fudhatama qabu garuu mootummaan akka kiyyetti yani wanni asirratti dubbadhu maal isin fakkaate yoo ka dubbatuun yookiin yaada dhimma amantii ofii namni gara amantii ofiitti nama waamuu barbaachise carraa mootummaan eegumsallee kennee fi amantoota garaagaraa waamee affeeree waliin marii geggeessuu danda'a. Hayyoonni amantii hedduu amantii sadii yookaan afurii irraa wal dhufanii waltajjiin qabamee fi beekamtii mootummaa argatee nageenya ka hayyamame seera itti bahee dambii itti bahee namni gara amantiitti wal waamu wal barsiisuu danda'a. Carraan akkasii odoo kenname. Sanii alatti bakkee namni gabayaa gabayeetti bakka namni itti irra wal ga'utti bakkee walgahii garaagaraa irratti bakkee gabayaa garaagaraa irratti iddoo namni biizineesii garaagaraa hojjetu irratti humnaan dhufanii nama lallabuu maayikii gurra sagalee guddiftuu gurra nama kaanii nama iyyuun kunneen osoo sirraa waan jedhu kaasanii iyyuun kuni yaada bareedaa mee kaayitaanus ka waliin dhageeffanu ta'a nu faana tura. ይህ እድል ስለተሰጠኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እጅግ ብዙ የሚመሰገኑበት ጉዳይ አለ። ብዙዎቻችን ከልብ የምናመሰግንባቸው ጉዳዮች አሉ። እነሱ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። እኔ ግን እንደሚሰማኝ ዛሬ እዚህ እርሶ ጋር ስንነጋገር እጅግ ከፍ ባለ ስነ ልቦና ውስጥ እንዳለን ግን መናገር እፈልጋለሁ። ለዘመናት የተደረገብን መገፋት በስነ ልቦና ጉዳታችን ላይ ትልቅ እንከን አሳድሮ ነበር። ዛሬ ግን በሀገራዊ ስሜት ይሄ መንግስታችን ነው፣ ይሄ ሀገራችን ነው በሚል የላቀ ስሜት ስለሆነ ይህን ሀሳቤን ማቀርበው ከሁሉም ነገር ለዚህ ስላመሰግናለሁኝ። ጥያቄ የሸገር ከተማ በቅርብ ጊዜ ያው ከተማውን በማደስ እንዲሁም ተስማሚ አድርጎ ለወደፊቱ ለመስራት በሚል የተለያዩ ህገወጥ ግንባታዎች እየፈረሱ እንደሆነ ይታወቃል። እኛም ህገወጥነት እንዲስፋፋ አንፈልግም። ነገር ግን በዚህ ህገወጥ ግንባታ ማፍረስ ሂደት ውስጥ ለ20 ዓመታት የዘለቁ
እዛ አካባቢ የኖሩ ሰዎች ናቸው እየተፈናቀሉ ያሉትና እነኚህ ሰዎች እንደው መንግስት አንድ ነገር ሊያደርግላቸው ይችላል እንደው ቢታሰብበት የሚል እሳቤ ያለንና ሌላው የዛሬ አመት አካባቢ የሸገር ከንቲባም ባሉበት የፈረሱ መስጂዶች መልሰው እንደሚተኩ ተነጋግረው መጅሊሳችን ተነጋግሮ ተስማምተው ነበረ። ነገር ግን እነዚህ መስጊዶች ተመልሰው አልተሰሩም አልተፈጸመም። እንዲሁ በዛን ሰዓት ቃል ከተገባና ስምምነት ከተደረገ በኋላ ተንጠልጥሎ ቀርቷልና የዚህንም ጉዳይ ልባት እንዲከታተሉልን ነው። አመሰግናለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ሆኖ ዛሬ እርሶ ፊት ቀርበን የሙስሊሙን ጉዳይ ለማቅረብ አላህ ለወፈቀን ጌታ ከሁሉም በፊት yaanni hayyuun amantii lammaffaa itti aanu irratti gaafatan immoo waa'ee magaalaa Shaggar yookaan naannoo Finfinneetii wal qabatu dhiyeessanii Shaggar irratti manneen hedduu kan namni waggaa 20 keessa ijaarratee jiraataa ture diigamaa ture. Wanni kun osoo furmaata gara mootummaatiin argate waan jedhu gaafatanii inni biraa immoo waa'ee masgiidota Shaggar keessatti diigamanii masgiidonni Shaggar keessatti diigame kunniin akka waliigalteetitti ammoo deebifamee akka ijaaramuuf yaadamee ture. Waliigalteen akkasiis dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa wajjin marichaa waliin mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee akkasiitu jira. Garuu waliigaltee sun hojiirra osoo hin oolin akkasumatti rarra'ee hafee yaada jedhu dhiyeessan kan itti aanus waliin dhageeffannaa nu duukaa turame. የሚበላ ነገር ለመኖር የሚገለገሉበት አዲስ አበባ ደርሶ እነሱ ጋር ሲመለስ እጥፍ ዋጋ ነው የሚከፍሉት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። የሌላቸውን ተወው የሌላቸው በእርዳታ ነው የሚኖሩት። ያልገባኝ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ጥያቄ እንዴት ይታያል ነው። አመሰግናለሁ። ማሻአላህ hayyuu amantii kun immoo wanni inni kaasee gama Affaar irraa bakka bu'aa Affaariiti yookaan majlisa naannoo Affaar irraa dhufannatti fakkaata. Inni wanni kaasee waa'ee daldala naannoo sanitti taasifamu gabayaa naannoo sanitti taasifamu wantoota alarraa galan naannoo sanitti silaa gatii salphaan kan argachuu danda'an ganaa nu bira darbee gara magaalaa Finfinnee dhufee asii achi immoo gatii dachaa hedduu dabaluudhaan deebi'ee nutti gurguramaa waan jedhuu fi waan akkas naannoo san wal qabatu kakaasanii kan itti aanus meegaa fi itti aanu Ustaaz Ahmadiin Jabaliitu muummee ministeera gaafatanii fakkaata. Isallee mee ka wajjin daawwannu ta'a haa dhageeffannu. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u Ardii Miidiyaa Neetwork faana. አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ህዳር 5 2016 የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካና በካሪቢያን እንዲሁም በፓሲፊክ ሀገራት መካከል የተፈራረሙትን የሳሞአ በመባል የሚታወቀውን የንግድና ኢኮኖሚ አጋርነት ስምምነትን አቶ በቅርቡ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መግለጫዎችን አወጥቶ ነበር። ይህኛው ስምምነት በውስጡ ብዙ ለሀገር ፋይዳ ያላቸው ነጥቦች ያሉ ቢሆንም ጉዳዩን በዝርዝር ስንመለከት ከሃይማኖት ግጋትና አስተምሮት ጋር በእጅጉ የሚጋጩ ሀሳቦችና አቅጣጫዎች የያዘ ሰነድ በመሆኑ በአብነትም በስምምነቱ አንቀጽ 36 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ የጠቀሰው የወሲብና የተዋልዶ ጤናና መብቶች በቀጥታ ከግብረ ሰዶም መብቶች ከጾታ መቀየር ከውርጃ ሁሉም አቀፍ የወሲብ ትምህርቶችን ህጋዊ ከማድረግ ጋር በቀጥታ የተያያዙ በመሆኑ ሁለተኛ ስምምነቱ የአፍሪካ ፕሮቶኮል አንቀጽ 40.6 ላይ በአህጉሪቱ የሚገኙ ታዳጊ ህጻናት ሁሉን አቀፍ ወይ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ሴክሹዋል ኤዱኬሽን የተባለውን አደገኛ ግብረ ገባዊ ትምህርት እንዲማሩ የሚያስገድድ በመሆኑ ሶስተኛ የግብረ ሰዶማውያን አስተሳሰቦችን ለማስረጽ በሰነዱ በርካታ ቦታዎች ላይ አካታችነት የሚል ቃላቶች ተሸፍኖ እንዲገባ መደረጉ አራተኛ ስምምነቱ የወላጆችን መብት የሚጥስ እና የኢትዮጵያ ቤተሰብ እሴቶችን አደጋ ላይ የሚጥል አንቀጾች የያዘ በመሆኑ በአጠቃላይ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሂደቶች በያዘና ስምምነቱ በዶክመንቱ ውስጥ የቃላት መፍቻ ወይም አለመኖሩ ለሀገራችን ካለው ፋይዳ ይበልጥ ጉዳቱ የሚመዝን ከመሆኑ ኢትዮጵያ ራሷን ከዚህ ስምምነት እንድታግድ በዚህ አጋጣሚ አባታዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። inta barkan ka gudbo nabadgelyada
dhiifama Ustaaz Ahmadiin Jabaliitu irraan dhiyaate jee ture. Ustaaz Ahmadiin Jabal osoo hin taane bakka bu'aa naannoo Beenshaangul Gumuz irraa akka dhufanii hayyuu amantiiti. Nama barnootas qabanii fakkaatu. Kanaaf isaan wanni isaan kaasan waliigaltee gamtaa Awurooppaa fi akkasumallee Afrikaan biyyi teenyallee mallatteessitee keeyyata isaa tuquudhaan kaa'e. Innis salqunnamtii irratti wal faallaa waan amantii fi aadaa biyya keenya wajjin hin deemne dhiira fuudhuu waan jedhu waan akkasii kana ka qabatu mallatteessitee biyyi keenya mallattoo kana dhossanii dhossaa irra haguugamee waan mallattaa'ee jira. Wanni kun biyya keenyaaf hawaasa keenyaaf hawaasni Itoophiyaa immoo uummata amantii qabu ka biyya kanaaf malee fi biyya kana faana hin deemne waan jedhu gaafatanii turani. Hayyuun itti aanu immoo ka Sumaaleeti. Sumaaleerraa mana marii dhimmoota naannoo Sumaaleerraa ka bakka bu'anii yookaan hoogganaa majlisa naannoo Sumaaleeti. Isaan afaan Sumaaleetiin ka dhiyeessanii gaafii isaanii gaafii waa'ee nageenya wal dhabdee uummata Affaarii fi uummata Sumaalee irratti waan wal qabatu kaasan natti fakkaata. Itti aansee ka Jirumee wajjin ka dhageeffannu ta'a nu faanaa tura. irra hedduu wanni hadda irratti xiyyeeffanne dhimmuma kana waan ta'eef nu duukaa tura። ያገኘው ሰላም ምክንያት አሁን ላይ በክልሉ አካባቢ በነጻነት መንቀሳቀስ እንችላለን። በዚህ አጋጣሚ ማነሳው የተከበሩ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም በሶማሌና በአፋር መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የሰላም ጥረት እያደረጉ ነው። ይህን ጥረት መንግስት እንዲደግፍ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ቶርካ ኢኑ ገረብ ስታገ ሀጂ ኢብራሂም አረንተን ኩ ገረብ ስታገው ሰደባታ ሶማሌ አፈርታ ወዳይሶ ወደማላይ ካበ ወጥሲ ወይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ይሄንን የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለውን ማንኛውንም ጥያቄ እንዲጠይቅ እንዲህ ኦፕን መድረክ በመክፈተውም አመሰግናለሁ። ከዛ ባሻገርም ትናንትናም ዛሬ ዞረን ያየናቸው የተለያዩ የልማት ስራዎች ይበል የሚያሰኝ ናቸው። ለምሳሌ ሳይንስ ሙዚየምን ቀደም ብዬ ልጆችንም ወስጄ በግል አይቼው ነበር። አንድነት ፓርክም ሌሎቹንም ተራ በተራ እንሂድ ሲባል ከልጆች ጋር ይዤ ሄዳቸው ማግኘት ይችላልው። በራሱ ለውጭም የሀገርን ገጽታ ከመገንባት አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ አሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ያው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ተጀመሩት ይቀጥል በክፍለ ሀገር ማለት ወዳለው። ዛሬ ደግሞ አድዋ ሙዚየምን ጎብኝተናል። አድዋ ሙዚየም ከዚህ በፊትም በተወሰነ መልኩ ሳይልቅ ጎብኝቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በስፋት ኢንክሉሲቭ ለመሆን ብዙ ተሞክሯል። እስካሁን ካለው የናሬሽን ሂደት ሁሉን ያሳተፈ እንዲሆን ጥረት በደንብ እንደተደረገና ከጭቅጭቅ አጀንዳም ለማውጣት ጥረት እንደተደረገ አይቻለሁ። ቢሆንም ግን ከሙስሊሙ አንግል ደግሞ የተወሰነ ነገር እንደሚጎሉ ፊል አደርጋለሁ። አንድነት ሙዚየምን ሳይ አንድነት ፓርክን ትናንት ሳይና የዛሬ 2 አመት 3 አመት ሳይ እየተጨመረ የመጡ ነገሮች አሉ። በየጊዜው እየዳበረ መጥቷል። አዳዲስ ነገሮች ተጨምረውበታል። አድዋ ላይም እንደዛ ቢጨመር እንደ ሙስሊም እርሶ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ካደረጓቸው ታላላቅ ነገሮች አንዱ የእስላማዊ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመሰረት የወሰዱት ቆራጥ እርምጃ ነው። እርምጃ የኢትዮጵያ ሙስሊም ይቀጥላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዚህ ለነው ሁላችንም እናልፋለን። የጊዜ ጉዳይ ያን ጊዜ አንዱ የሚወሳው በታሪክ ውስጥ ይሄ ነው። በኸይር መወሳት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ግን ሙሉ ፓኬጅ እንዲሆን የጎደሉ ነገሮችን ዛሬ ማስታወስ ፈልጋለሁ። ይሄንን ስል በወቀሳ መልክ ሳይሆን ትኩረት ስላልተሰጠው ነው ከሚመለከተው አካል። ይሄ ነገር እንዲሟላ እንዲሳካ ቆራጥ ፍላጎትና አሳታፊነት ላይ አቋም እንዳለው ያደነኩኝ ኢትዮጵያ እስከዛሬ የሄደችበት የባንክ ስርዓት ኮንቬንሽናል ባንክ ሲስተም ነው፣ ወለድን መሰረት ያደረገ። ወለድ ነፃው ሲመጣ ደግሞ ዱዋል ሲስተም የመሆን ሁለቱንም ፓራላል የመከተል ሙከራ ተደርጓል። ይሄ ሙከራ ግን በሲስተም ደረጃ አልሆነም። 2019 ላይ የወጣው የብሔራዊ ባንክ SBB ዝባር 72 2019 መመሪያ ወለድ ነፃ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈቀድ በግልጽ ቢያውጅም ያ መመሪያ ራሱ ደግሞ ሌላ ማነቆው አንዲት አረፍተ ነገር ላይ ያለች ያቺ ምንድነው? መመሪያው ላይ በኮንቬንሽናል ባንክ ላይ ያሉ ሁሉም መመሪያዎች ከወለድ በስተቀር ይሄንን የሚመለከታል የሚል ነው። ምን ማለት ነው?
ከወለድን አይመለከተውም የተቀሩ መመሪያዎች ሁሉ ግን ይመለከተዋል ይላል። የባንኩ ስርዓት የተለየ ከመሆኑ አንፃር ለምሳሌ ብሔራዊ ባንክ እስከዛሬ ነገር እንዲቋቋም አቅጣጫ ከሰጡ 2019 4 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ምንም አልወጣም። ከላይ ሁለት ሲስተም እንፍጠር ካልን ቢያንስ በምክትል ገዢ ማዕረግ የወለድ ነፃ ዘርፉን ባራሰው የለውም። ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ዲቴይል የሚመራ የለውም። ቦርዱ ውስጥ የወለድ ነፃ ሰብ ኮሚቴ የለውም። በዳይሬክተር ደረጃም የወለድ ነፃ ክፍል የለውም። በሸሪዓ አማካሪ ሸሪዓ ኮምፕላይንት ነው ባንኩ። የሸሪዓ አማካሪ ባንኮች በግል ጥረት የተለያዩ ሼኾችን ወስደው ለማማከር እንደሚሞክሩት በሀገር ደረጃ የሚመራው ብሔራዊ ባንክ የሸሪዓ አድቫይዘር የለውም። በሸሪዓ ኮምፕላይንት ነው አይደለም የሚለውን ማን እንደሚወስን አልተቀመጠም። ይሄ ነገር አለመሆኑ የቅድም የጠቀስነው መመሪያ ላይ እንቅፋት ሆኗል። ለምሳሌ ሁሉም መመሪያዎች ከወለዱ በስተቀር የወለድ አልባውን ይመለከታል ማለት 2015 ኤስቢቢ ዝባር 60 2015 የወጣ መመሪያ አለ። ያ መመሪያ ማንኛውም ባንክ ካለው ሀብት ውስጥ ከ10% ያልበለጠ ባንክ ነክ ባልሆነ ነገር ላይ ማዋል አይችልም ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የወለድ ነፃ ባንክ ሙሻረካ የሚባል የሚሰራው አለ በሽርክና፣ እንደዚሁም ሙዳረባ የሚባል አለ። በዚህ መመሪያ መሰረት ሙሻረካም ሙዳረባም መስራት አይችልም። ባለፈው ግንቦት ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ካፕ አምጥቷል። ፋይናንስ የማድረግ ወይ ብድር የመስጠት ካፕ በሁሉም ባንኮች ላይ ባለፈው አመት ካበደሩት ከ14% በላይ ማድረግ አይቻልም ብሏል። ይሄ ኢንክሉዲንግ ይሄ ኢስላሚክ ባንኩንም ጭምር ነው። ሌሎች ባንኮች ያላቸውን ገንዘብ ቦንድ ገዝተውበት ወይንም ደግሞ የመንግስት ትሬዠሪ ቢል ገዝተውበት ትርፍ ያገኛሉ ብሩን። እነዚህ ባንኮች መግዛት አይችሉም፣ መስጠት ደግሞ ተከልክለዋል። 100 ዓመት የቆየውን ኮንቬንሽናል ባንክና ገና ከተጀመረ 3 ዓመት ሊሞላ ያለውን ኢስላሚክ ባንክን እኩል በማየት በዚህ መልኩ ሲደረግ እንዴት ይሆናሉ? እነዚህ ኢንፋንት የሆኑ አዲስ የሆኑ ገና ታዳጊ የሆኑ ባንኮችን ግምት ውስጥ አልከተቱም። ያ ጊዜ ምን ይሆናል? ብር ቢኖራቸውም ይዘው ነው የሚቀመጡት። ሌላው ትልቁ ደግሞ ፕሮብሌማቸው ምንድነው? ሊኩዊዲቲ ክራይሲስ ቢፈጠር የገንዘብ እጥረት ቢፈጠር በወለድ ባንኮች ሁሉም ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ይበደራሉ አደጋውን ለማለፍ። ወለድ ነፃ ባንክ ደግሞ ክራይሲስ ሲገጥማቸው እንደ መጨረሻ አማራጭ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ የሚወስዱበት ሲስተም የለም። ዓለም ላይ አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የለም። ቀጥሎ መጨረሻ ማነሳው የህዝብና ቤት ቆጠራ ነው። አንደኛ በትክክል ህዝቡ በቆጠራ እንዲሳተፍ በጀት ተመድቦ የሃይማኖት ተቋማትም ሰውን እንዲቀሰቅሱ እንዲደረግ፣ ሁለት ከእቅድ እስከ አፈጻጸም ራሱ እስከሚቆጥረው ሰው ኢንክሉሲቭ እንዲሆን ተደርጎ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ቆጠራ እንዲወጣ ካልተደረገ በስተቀር ይሄ ነገር እጅግ ያሳስበናል። ኢምፕሊኬሽኑ በብዙ ነገር ላይ ትልቅ ስለሆነ እንትን ይባል ነው። የመጨረሻ ማነሳው ደግሞ ሙስሊሞች የተለያየ እድል ለሀገርም ለሙስሊሞች መፍጠር የሚችሉ በተለይ ከዲፕሎማሲ ጋር የተያያዙ አይዲቢ ይባላል፣ ኢስላሚክ ዴቨሎፕመንታል ባንክ ይባላል፣ እንትን የሙስሊም ሀገራት ኮንፈረንስ አለ። የተለያየ የሙስሊሞች ሰርክሎች አሉ። ኢንተርናሽናሊ ልማት አላቸው፣ ፈንድ አላቸው፣ አጋጣሚ አላቸው፣ የተለያየ ፋይናንስ። ኢትዮጵያም አባል ብትሆን የሚመጣው ዶላር ለሀገር ነው፣ የሚመጣው ልማት ለህዝብ ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢደረግ በዚያ አቅጣጫ ትኩረት ይሰጥበት ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና አየ ማሻአላህ አስረቲ ወኒ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ወኒ ካሰን ኬሱማኑ ወኒ ጀቤሰኒ ኢሳን ዱበተን ዲማ ባንኪ ረቲ ባንኪ ደለራ ብሊሳ ረቲ አኩማ ነሞታ አፋኒ sirriitti dhageenyeef xiqqoosii haga danda'ame yaala dhimma baankii irratti wanni isaan gaafatan baankiin dhalarraa bilisaa
akka inni itti deemaa jiru kun daarektara hin qabu hooggansa damee dhalarraa bilisaa namni hoogganu hin jiru. Hanga bakka bu'ummaan yookiin daarektara hin qabu kutaa of danda'e hin qabu hooggansi hin jiru. Dhimma kan namni itti gaafatamu fi namni murtii rakkinu hin jiru. Wanni jiru ammoo baankiin carraaqqii dhuunfaa ofiitiin baankonni tokko tokko hayyoota amantii irraa namoota muraasa fudhatanii bakka nama tokko tokko fudhatanii awwalumaa tokko tokko fudhatanii akka gorsaatti irraa yaadan fudhatanii waan jedhu kaasanii waan kan ammoo Ustaaz Ahmadiin Jamal sirriitti yaadanii waan beekan waan qabaniif dubbatanii hayyoota akka isaanii kabarnoota gama lamaanii qabaniin waan kanneen irratti osoo fidanii biyyattiin bu'aa qabeessa taati. Fakkeenyaaf wanni yaadni isaan kaasan kan biraa ammoo akka addunyaatti wanni diinagdee wal qabatu guutuu dhimmoota islaamummaa walgahii manni islaamaa akka addunyaatti taasifamu akkasumallee fandiiwwan baankiiwwan islaamaa sochoosan gurguddaa jira kan liqeeffatanis ka galii biyya tanaaf Itoophiyaa guutuuf ka amantii osoo addan qoodiin galii doolaaraa argamsiisuu danda'an ka liqaanillee itti fayyadamuu dandeenyu ka sababa bakka bu'ummaa Itoophiyaan hin qabneef dhabne waan akkanaa kanneen kaasaniiru. Dhugumatti ammoo waan xiyyeeffannoon irra hojjetamuu barbaadu qabaa natti fakkaata. Dhimma kanarratti ammoo akka hojjetaniif yaada hedduu isaan kakaasanii jazaakallahu khairan jenna. Ustaaz Ahmadiin Jamal kaayanii kan itti aanus mee waan jiru xinnoo irraa dhageeffannee sagantaa keenya ሙቀቱም ውስን ስለሆነ ሁሉ ጋር መድረስ ስለማይቻል እዚህ የጀመርነው እንዲሳካ በዱዓም በገንዘባችሁም በሐሳብም ማገዝ አለባችሁ። ዝም ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ዝም ብሎ የሚያጥላሉ ሰዎች አሉ። እኛ እንተወው፣ ስለሚነገር ምን ተወው ነገር የለም፣ ሰርተን ነው የምናሳየው። ግን ቢያንስ ህዝቡ የሚሰራው ለልጆቹ እንደሆነ አስቦ ተባባሪ መሆን አለበት። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ሼህ ሀጂን እና ወጣቶቹን በጣም በትህትና ለለመናችሁ የምፈልገው ነገር የጫት ጉዳይ ነው። እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ልክ እስላም ሲባል ጫት መለያው እንደሆነ ነገር ተደርጎ የሚሳለው ስዕል በጣም መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ ነው። ልጆቻችን እየጨረሰን ያለው ጫት ጥርሳቸውን፣ ፊታቸውን፣ ደማቸውን መጥቶ እየጨረሰን ያለው ተማር ጫት፣ የሆነ ስራ ጫት፣ ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም። በአንድ ቀን አናጠፋውም። ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት። አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ረመዳንና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ዝም ብሎ ከእራት እስከ ሱር ካልቃመ ያልጾመ እየመሰለው እንደሱ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት ቢመከርበት ጥሩ ነው። እየጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ችግር ነው እና እናንተን እርዳታ በዚህ ጉዳይ እንፈልጋለን። ሰላም በሚመለከት በመጀመሪያ ሼህ ሀጂ የጀመሩት የአፋርና የሶማሌ በጣም አስደሳች ስራ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ረመዳን ሳያልቅ ይሳካሉታል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል ማንኛውም የሚያስፈልግ ድጋፍ ካለ ከርሶ ጎን ነን። ምንፈልገው በሶማሌና በአፋር በሁለት ወንድማማች መካከል አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ነው። ሰላም በሚመለከት ሙስሊሙ ሚስ ማድረግ የሌለበት መዘንጋት የሌለበት ነገር ግን ያለ ይመስለኛል። ካልተሳሳትኩኝ ሱረቱል ረህማ ላይ ይመስለኛል ስለ ሁለቱ ባህሮች ስለሚጣፍጠውና ስለ ጨው ውሃ ስላለው ግርዶሽ ኦቦሌያን ኪያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ሰውዬ ጀግና ነው። እውነት ተናገረ። ጫት መጥፎ ነገር ነው፣ ትውልድ ያጠፋ ነገር ነው እያለ በጣም ወዳለው ሰውዬ አኔ ጉዋን ጉዳና አጃብሲሳ ዳሎታ ከነ ደመምሲሳ ረጀ ወላሂ ዱቢንቱ ዱጋዳ ማሊፍ ኑፍ መለቶታ ድሚኩን ማጫቲ መለቶ ኡመተ እስላማ ተውን ደንደው ዱጋ ዱበቴ hayyuudha namni kun jarana dhugaa isinitti maanii nama jaaladhu keessaan biyya tana keessaa inni tokko annadha dubbii kana baay'ee dubbadhee kana durallee baay'een dubbanne
Jawaar Mohammad fakkeenya akkana dhuunfaatiin jaaladhaan maaf jennaan diimokiraasiif warra cunqursaa turan ballees qabsaa'ee qeerroo wajjin ta'ee dhiibbaa uumee nama dhiibbaa uumuu danda'e qeerroo qabate jechuudha. Maaliif nama dhugaaf qabsaa'aa ture la'una teessaa galee ta'u silaawwane. Kanaaf hin jaaladha ture amma immoo namni kunis hadha dhugaa dubbata. Wallaahi namni kun nama beeku waa beeku. Maaf jennaan akka namni keenya ittiin miidhamaa ture ni beeka. Garuu mallattoo maaf taatee jimaa yookaan caatiin mallattoo uummata islaamaa maaf akka itti maaf fudhatama ta'uun qabu wanni waliin ga'een jiru. Oomisha waan mallaqa fiduu hin barbaachisa yoo taate dhugatti ammoo wanni biraa wanni oomishan biyya tana keessa baay'ee jira. Biyyi teenya waan dhabdeen qabdu. Qamadii oomishuu dandeenya. Garbuu faabirikaa garaagaraatiif barbaachisu oomishuu dandeenya. Hatta hanka biraa dhiisaa uumama keessatti waan uumamaan dachiin teenya qabdu hedduu jira. Albuuda warqii jira. Albuudota garaagaraatu jira. Bishaan dachee keessaa baafnee biyyoota alaa biyyoota arabaatiif dhiyeessuu dandeenya. Nadaajii dachee keessaa baafnee fayyadamuu dandeenya. Maali dhimmi jimaa irra yookaan caatii irratti namni keenya akka waan amantii wal qabatuutitti dhaabbata musliimaa majliisa keessatti hoogganaa biyyattii afur dhaabbatee akkasitti akka waan dhimma diinii wal qabatuutitti dhimma jimaa dhiyeessuun gaarii hin turre baay'ee waan nama dinqisiisu dubbate. Islaamaa fi dhimma jimaa wanti waliin gahe akka mallattootti fudhachiise hin jiru jedhe jabeessine. Isin hedduun keessan gama Harargee kanarraa fi gama jimaa naannolee tokko hundaayyuu miti. Namoonni muraasni ajandaa uumaa turtan olumaayii tokko qabataniiti. Isheen tokkoon beekaa sheeka waa'ee sanii irratti qabsaa ture olumaa keessaa nama lama yookaan sadii kan caalletu miidiyaas bahee dhimma caatii halaala haraama bakki jedhu hin jiru jedhe. Ishi halaala maali fakkeenyaaf daliilan ta'u hatta olumaan quraana hiikuu wallaale beekaa walli kabajaate malee inni garuu namni kun ajandaa uumuuf illee dubbatatti fakkaatu muummichi kun doktorri biyya kana hoogganaa kun waan kana ajandaa uumuuf yookaan uummata walii oofuuf dubbata jireen fudhan maaf jennaan dhugumatti waan kana durumaayyuu jibbaa tureera. Maaliif isin fakkaate fakkeenyaaf mee jimaan akka miidhaa geessite nama keenya irratti. Akka isiin itti dhiibbaa geessitu ifatti mul'ataadha. Mallaqa bakka isiin hin biqilletti mallaqa namni gisee mara namni akkuma inni jedhe akka konkolaataan tokko boba'aa barbaadutti dhimma jimaa kana akka dhimma waan boba'aa konkolaataan boba'aa barbaadutti namni jimaa akka boba'aatitti namaaf barbaachiftuutu ilaalee isii alanshu malee isii fudhatu malee waa hojjetuu hin danda'u ka hojjetu ka baratu isa fayyadamu malee barachuu hin danda'u. Kanaaf akka nadaajii taate kun ammoo dhaloota miidhuudha jedhe dhugaadha ammoo waan maal jedha shariyaa kennaa ittillee namni waan isa miidhu tokko waan isa miidhuu danda'u waan nama miidhu marti waan qaama namaa miidhu marti haraam akka ta'etti inni himama jechuudha. Kanaaf dhugaa kana ammoo ulamoonni beektanii osoo kana beektan ammoo irraa maquun irraa jallatu waan barbaachisatti fakkaanne tanaaf dubbiin isaa dubbii sirriiti. Ani hayyuudha namni kun jedhee yaada. Dhugaas niin jedha ani paartileen siyaasaa inni biraa warri jiran hanga isaa kan hojjetanii na jechiisee aga dhiyootan. Maaf jennaan dhugaa hedduu maallamni kun loogii tokko malee hojjetaara. Garuu hinaaffaa yeroo kamiyyuu hin dhabamu. Sadarkaa isa biyya hoogganuu kanaa miti sadarkaa xiqqoo keessatti namnummaan ganda hoogganuuyyuu nama itti hinaaffuu qaba nama isatti qinaatii garaagaraatiin gubatu jiraata jechuudha. Kanaaf hinaaffaan ima jiraata wanni si jibbuma jiraata. Namni kun waa hedduuf deeggaramuu qaba. Maaf jennaan maqaa uummata keenyaatiin hooggansa saba keenyaatii kana waan ta'ee jiruuf haala kanaan immoo namni kufaatiin nama kanaa kufaatii sabaati jedhee yaadaan maqaa keenyaa qabatee maqaa nama keenyaa wanni isallee orma taasiftaniif illee hin jiru. Hadha ammoo waa'ee kanarratti dhugaa inni dubbate laalee xiinxallee dubbadhe waan kana miiraa illee hin dubbanne dhiifama naa godhaati warri isan deeggare namni waan barbaade deeggaruu danda'a. Anamma yookiin paartii isaa ta'ee yookiin deeggaraa isaa ta'eeti miti garuu ammoo dhugaa inni dubbate irra dhaabbadhe yoo laalu gocha inni hojjete hedduu irra deddeebi'ee yoo laalu namni aga isaa hojjete tana dura hin jiru. Kana booda ammoo kan hojjetu jiraatu danda'a yookaan ammoo namoonni amma uummata kanaaf saba kanaaf qabsoofna yaan haga isaa hojjetu dhabuu danda'an. Warrummaan paartiin dhaabni keenya kan durirraa dhaabbate kan jennu kan Oromoo kan maali haga isaa hojjetu dhabuu danda'a. Ammoo wanna kana akkasii fudhaa yaada isaa tokko irraa ammas hordofuu dandeenya mee wajjin waan inni dubbatu kabiraallee dabalataan. የሚያነሳው ሐሳብ ባህር በራሱ ኢንዲያን ኦሽን እና አትላንቲክ ኦሽን ስታገናኙት አሁን የትም ቦታ ብታገናኙት ኬፕ ታውን ጋር መልኩ ይለያያል፣ አይቀላቀልም። ጨለማና ብርሃን ይተዋወቃሉ እንጂ አብሮ አይኖሩም። ክርስቲያኒክ ምናምኒክ ሳይሆን ሁሉም ጋር ሌብነት አለ።
አንደኛ ኢንፍሌሽን የሚፋፋመው ከነሱ የገንዘብ ማኔጅመንት ጋር የሚያያዝ ነው። ብላክ ማርኬት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስፋፋው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። የውጭ ስራ ኤጀንሲ የእናንተ ልጆች የሚሄዱባቸው ወደ ውጭ ሀገር የሚሄድባቸው 90% ኤጀንሲዎች ባንክ አካውንት ያላቸው አንድ ባንክ ውስጥ ነው። ብዙ ነው የሚጭበረበረው ነገር። ለዚያ ተብሎ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ አህመድ ያነሳው ኮንሰርን እና እናየዋለን። ማድረግ ያለብን ነገር ካለ ይስተካከላል። ኢስላሚክ ባንክ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ የመራው መንግስት የፈቀደው ለእናንተ ብሎ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ልማት ብሎ ነው። የኢትዮጵያ ልማት እንዲሰራ ተብሎ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት ማምጣት የሚፈልግ ማንኛውም መንግስት ከመጣ የዚህ ማህበረሰብ ጥያቄና ፍላጎት አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። አለበለዚያ ዝም ብሎ ልማት ሊመጣ አይችልም። እንደ ድሮ አፍኖ መሄድም አይቻልም። እና ባንኮቹ ለሀገር ጥቅም አላቸው። ኤምፕሎይመንቱ ኢንቨስትመንቱ ያልከው በሙሉ ስላለ ለራሴ ጥቅም ብዬ ነው የፈቀድኩት። ባንኩ ላንተ አይደለም። አንተ እንደማንኛውም ሙስሊም ትጠቀምበታለህ። በአንተ ጥቅም ውስጥ ደግሞ ሀገር ትጠቀማለች ማለት ነው። ግን ችግር ካለ እናያለን። ህዝብና ቤት ቆጠራ በሚመለከት አንዴ ከናንተ ይሁን ብቻ ከሃይማኖት አባቶች የሰማሁት ነው። ኦርቶዶክስ የሃይማኖት አባት፣ የሙስሊም የሃይማኖት አባት፣ የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ አንድ ሀገር ይሄዳሉ ይባላል ስብሰባ እና ሄዱና የኦርቶዶክሱ ይነሱና ኦርቶዶክስ ጥንታዊ እምነት ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው፣ እኛ በጣም ሰፊ ነን ብለው የራሳቸውን ሐሳብ ይናገራሉ። ከዛ የሙስሊም ይነሱና እኛ እስልምና ከመዲና በፊት እኛ ጋር የገባ የኛ ንጉስ የተቀበለው ከ1400 በላይ ዓመት በላይ የቆየ እምነት ነው። 50% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም ነው ብሎ ተናገሩ። ሶስተኛ ካቶሊኩ ሲነሱ ያ ሁለቱ ከ50 በላይ ስለወሰዱ በብሔርም እንደዛ ነው። አይታችሁ ከሆነ በብሔርም ቁጥር ይጠራል። asirratti amma dhiiroo waan tokko waan dhugaanne ammoo silaa hin deebisne yaadnu jira. Wanni ammoo asirratti muummee ministeera biyyattii kaasan kun waan dhugaati. Uummanni islaamaallee pirezidaantii 50 ol uummata islaamaatii yookaan musliimaa jedha. Ortodoksiinillee kaatolikiinillee amantoonni martinuu pirezidaantii 50 ol biyyi tuni amantii kana hordoftii jedhee dubbachuu danda'a. Kanarratti ammoo wanni gaafiin amma mana hayyoota amantiitiin dhiyaates kanatti fakkaatu dhiifama ulee abbootii amantii jedhu sanitti amantiin ka rabbiitii ka waaqaatii ka waaqatti amaniiti garuu hayyoota yookaan beektota amantiiti warri kunneen akkasitti iddoo sirraa illee olumaan hedduullee akkasii yeroo kaasan dhagaa ture sunillee akkas fudhatamuu qaba. Hayyoonni amantii ka kaasan asirratti maal lakkoofsa kana isa sirrii bakka bu'ummaa nama amantoota mararraayyuu akkasumallee qaama kan hundarraayyuu hanga takka bilisa ta'ee yaadamu fakkeenya waaqeffataan amantootaaf jiddugala ta'uu danda'a waan akkasii waan kana fakkaatu osoo fudhatamee jiddugala kanatti osoo inni sirriin lakkoofsi uummataa sirriin osoo taasifamee waan jedhu utuu eegama bakkee kanatti xinnoo isii muummee ministeera waan sanatu akkasii yaada keessa galchanii lakkoofsiin dhugaa inni haqaan osoo laakkamee ifatti osoo beekamee waan jedhu qaba akka kootti mee waan raafes ni dhageeffannaan faana tura. ህዝብ ቆጠራ ለብዙ ነገር ያስፈልጋል። ለፕላኒንግ ያስፈልጋል። ለእምነት ለኮምፒቲሽን ሳይሆን ብዙ ዓላማ አለውና ጊዜው ሲደርስ እንደተባለው በትብብር በጋራ እንሰራለን። የሙስሊም ቁጥር በሌላ መንገድ ብንገልጸው ለምሳሌ የጀመርናቸው መስጂዶች በመጨረስ ብንገልጸው ብዙ ከሆነ እናዋጣና እንስራው። ሁለተኛ አልጄሪያ ሼኻሽ አየው ያሉት መስጂድ ያስቀናል። በጣም ነው የሚያስቀናው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የነጃሺ ሀገር አንድ መስጂድ ያጣል። እስቲ ቁጥራችሁ 30 40 50 100 ሚሊዮን ከሆናችሁ አምጡ ገንዘብና እሱን እንስራ። ዝም ብሎ እንደዚህ ቁጥር ምን ያደርጋል?
waan tokko amma asirra andaba jechuu fedhe biyya Najjaashii yoo jedhu Aman Najjaash jechuun mootii Armaa isa uummanni kiristaanaa mootii Armaa jechuudhaan beekama. Mootii Armaa yookaan Najjaashii yookaan Nagaashiin mootummaa yeroo jalqabaatiif warra hin beekneef jedha. Kana immoo gaafa uummanni Islaamaa nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam biyya Makkaarraa gara Madiinaatti baqatan warra Islaamaan fudhatin kan yeroo sanii mootummoota abbaa irree ka Qureeshiin yookiin biyya Suudii yookaan uummata Arabaa yeroo san bulchaa turaniin ari'amanii jennaan osoo Madiinatti hijiraa yookaan godaansa baqatan osoo hin baqatiniin dura gara mootiin nagaa rasuula rabbii ammoo alayhi salaatu wasalaam nagaan bira jiraatu rabbii waan itti beeksiseef waahii beeksisatti godheef mootiin tokko kaqaatu jira ka nama miine kan namni biratti zallamamne gara biyya Habashaa yookaan Itoophiyaa jedhamtu tana deemaatii gara Afrikaa jechuudha. Habashaa jechuun Afrikaa gara biyya tanaa Itoophiyaa san deemaatii mootii san bira tura hanga nasarabnuuf jedhanii akkasiin ergan waan akkasiiti wanni inni jedhe. Akkuma jedhan muummee ministeera biyya Naajeeriyaa deemne Aljeeriyaa moo Naajeeriyaa jedhan biyya san deemne biyya sanitti masgiida akkaan ajaa'ibaa fi bareedaa ta'e kan dinqisiisu ka nama hinaafsisu argine. Nu biyya Ahmad Najjaashii taane akkamitti masgiiduma tokkochaayyuu bareedaa kan nama hawwatu dhabnee waan jedhu kaase maashaallah yaada bareedaa. Kun assaayimentiin ammoo hayyoota kennaa fi abbootii qabeenyaa fi lammiilee biyyattii waan akka hojii manaatti kennuuf ta'a itti fufnee mi'aa dhageeffannu yaada isaanii. ትችላላችሁ በየአቅማችሁ ማለት ነው። ሁሉ እኩል አይደለም የሚችለው። በየአቅማችሁ አንድ ደህና መስጂድ እንደው በቃ የሚኮራበት ሁሉ ሰው ሄዶ የሚያይበት ታሪካችን የሚገለጽበት አፋር፣ ሶማሌው፣ ኦሮሞ፣ አማራው፣ ትግሬው የሚታይበት እሱን ከሰራን በኋላ እሱ ራሱ ይናገራል ቁጥሩን ችግር የለውም። በፓወር ግን በፖለቲካ ስልጣን በሚመለከት እኛ የእምነት ፎቢያ የለብንም። እንደዛ እንዳትቸገሩ። የትኛውም እምነት ኢትዮጵያን ወዶ በቅንነት እስካገለገለ ድረስ ችግር የለብንም። ከሙስሊም ጋር መስራት የማይችል ከሌላ እምነት ጋር መስራት የሚችል መንግስትም አይደለም። ባለቤት ናችሁ። ሀገሩ የእናንተ ነው። ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር አገሩን ኦውን አድርጋችሁ ለሙስሊምም ለሌላውም በሚጠቅም መንገድ የሚመራ ሀገር መሆን አለበት። እንደዛ ከታሰበ ጥሩ ይሆናል። አንዳንዱ ጥያቄዎች ሼክ ሀጂ ያሉትንም ይዣቸዋለሁ። Ka beektota amantii ka gaafii kana kaasanillee muummee ministeeraallee galatoomaa jennaanii qophii kana fakkaatu qophii bareedaa kana haala kanaan nu dhiyeessanii uummata keenyaaf miidiyaa fi carraa miidiyaa kennaa turan waan ajaa'iba keessaa gaafii tana dura biyya tanaa fi gaafiiwwan maaliif gaafii 1416 gaafatamaa turanii keessaa yeroo bara 1966 keessa jedhan uummanni Islaamaa wanni gaafataa ture tokko maaliif reediyoodhaan yeroon amantii kennaa guyyaa ayyaana kennaa maan tamsaane maan dabarree waan jedhu gaafataa turan jedhe gaafii sun ajaa'ibsiisa. Kasaniif ammoo yeroo amma salaan taraawii fi ibaadaa garaagaraa yeroo laayiviin tamsa'u irra jirra waan jedhu dubbatee dubbiin suni gaafii akkasii turuu isaa waan namni kun seenaa darbee ka waan amantii wal qabatu kanneen waan laalee irraa qaba jechuu nama itti qophaa'ee dhufu ta'uusaa hubadhaa. Waa'ee amantii sanii waan uummata kamiira uummanni kun eessaa ka'ee maaltu jira waan jedhu nama laalee hubatee ka'ee dhufuu fi gorsa akkasiillee gorsaallee hayyoota irraa nama qabu ta'uusaa argee namni kun dhugamatti waan gaarii hojjeteera. Ammoo akkuma waan gaarii hojjete namni kun wanni hamaanillee bara isaa keessa dalagamee jira jedhe yaada. Fakkeenyaaf namni du'ee mormirraa muramee namni jiraan gubatee maal wantoonni ulfaataan ajjechaan ulfaataan taasifamee jira. Biyya tamii keessattuu garuu wanni hamaan himataa yeroo biyya takka wal dhabdeen yeroo argamu keessatti gaafa lolatti seenan ammoo as nadhanii maal jechuun hin jiru wanti hamaan uumameera garuu osoo asi gabaabbatee bara isaa akkasi ajjeefamnee bara isaa akkas taane jedhee odoo seenaan gurraachi irra galmaa'uu kaafee osoo baatee irra galmaa'ee kana booda osoo waan isaan hojjetan gama haqaa gama diimokiraasii biyya tana qabsiisuu biyya tana karaa buusuu osoo ta'e namni zalaalama aangoo irratti hafu hin jiru waan ta'eef waan akkasii akeeknaa fi akka miidiyaa keenyaatti qophii keenya ka dhimma ጠቅላይ ሚኒስቴሪን muummee ministeera Abiyyi Ahmedii Dr. Abiyyi Ahmedii
mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa wajjin kataayisan ammoo sagantaa keenya kaayisara qopheeffannee kanumaan xumurraa waan ardii miidiyaa neetwoork irra dhuftanii nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa jennaa. Warri haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii ardii miidiyaa neetwoork ta'a. Qophii keenya kan biraa hanga qabannee walitti deebinuun kanumaan nagatti isiniin jenna. Turtii gaarii.